Abandi bantu ishobora gufata kandi ikabagiraho ingaruka ni igihe ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye n'umuntu urwaye inzoka ya telekomunansi, inzoka mbi cyane ku bagabo, inzoka mbi cyane ku badamu.
inshuti mukunzi y'Ishangi Radio TV FM, dukomeje kugushimira yuko ukomeza kubana natwe 5 kuri 5 umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Uyu mwanya rero ntabwo nabura kongera kukubwira yuko nkuzaniye ikiganiro cy'Ishangi n'ubuzima, Ishangi n'ubuzima, aho tugiye kuganira by'umwihariko ku ndwara zigiye zitandukanye. Uyu mwanya reka nkubwire ngo uri kumwe na Dr. Victory, wa muvandimwe wawe, wa wundi Imana yashatse ko muzamuganira muri iki kiganiro, atari uko ndi umuhanga, ahubwo ari uko Imana yabishatse muri iki gihe, kugira ngo ngire ibyo mfasha benshi bababaye kandi barushye baremerewe. Niyo mpamvu rero uyu mwanya tugiye gukomeza twiganira, ubwo twari turi kumwe n'umuvandimwe wacu Bahizi Gershom, wa wundi, wa musore muto Imana yatoranyije kugira ngo mu gihe gikwiriye abashe kugira umurimo akora muri iki gihe. Reka nkubwire ngo nawe wihebye kandi urushye, wowe urwaye indwara ngiye kuvugaho cyane, ariyo bita ijyanye na microbe vaginale, cyangwa se indwara ifata mu mwanya ndangagitsina ku badamu n'abakobwa. Ahangaha iyi ndwara ni indwara mbi cyane, indwara ikomeje kugenda ikaza umurego mu bantu benshi, aho bigaragara ko tugiye kubivugaho kugira ngo tubashe kugufasha. Iyi ndwara rero ifata gute kandi iterwa n'iki? Ese iyi ndwara yavurwa igakira? Birashoboka cyane, ariko iyi ndwara nanone reka tuvuge bimwe mu bintu bishobora kuyitera, hanyuma noneho tuze kugaruka twiganirira tureba niba koko iyi ndwara hari benshi bayirwaye, cyane ko hari benshi bagenda bagaragaza ko bayirwaye ariko bakaba batazi ko ari iyo ndwara barwaye. Iyi ndwara rero yitwa microbe vaginale, cyangwa se indwara yandurira mu myanya ndangagitsina. Iyi ndwara mbere na mbere iterwa n'iki? Icya mbere gitera iyi ndwara ni umwanda mwinshi uturuka mu misarane yuzuye. Umwanda mwinshi uturuka mu misarane yuzuye, igihe ugiye kwita mu misarane yuzuye, cyane cyane iyi misarane ya kizungu iyo abantu bagenda bakicaramo, hanyuma noneho iyo ugutarukiye ku myanya ndangagitsina hagashira umwanya, ubwo izo mikorobe zitazinjiramo imbere, hanyuma ukaba utangiye kwatakwa n'iyi ndwara. Abandi ikunda gufata rero ni abantu bakunda kujya mu misarane yuzuye, ndetse by'umwihariko uriya mwanda cyangwa se inkari zikaba zabatarukira zikagera ku myanya ndangagitsina. Abantu nabo bashobora guhura n'icyo kibazo, cyangwa se isa zikaba yamukora ku kibuno ndetse ku myanya ndangagitsina, aho uyu muntu ashobora guhita afatwa vuba bigashoboka cyane. Abandi rero bakunda gufatwa n'iyi ndwara ni abantu bakunda kugira ikibazo kijyanye no kwambara imyambaro y'imbere, ariko noneho bakayambara itose, cyangwa se bakayanika ahantu hatari umucyo, aho izuba ritabasha gukubitaho cyane ngo ritwike izo mikorobe, hanyuma bakayambara batigeze bayitera ipasi. Birashoboka rero yuko microbe vaginale yashobora kubataka bigakunda. Inshuti mukunzi w'Ishangi Radio TV FM, reka nkubwire ngo uyu ni umwanya mwiza wo kongera gutekereza kuri microbe vaginale. Abandi bantu ishobora gufata kandi ikabagiraho ingaruka ni igihe ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye n'umuntu urwaye inzoka ya telekomunansi. Inzoka mbi cyane ku bagabo, inzoka mbi cyane ku badamu. Birashoboka rero yuko ushobora gukorana imibonano n'umuntu urwaye telekomunansi, hanyuma agahita kwanduza microbe vaginale, aho ushobora guhita uyandura cyane. Imibonano mpuzabitsina idakingiye ishobora gutera icyo kibazo. Ikindi gishobora gutera microbe vaginale rero ni inzoka ya telekomunansi, nk'uko twabivuze. Iyi ni inzoka ikunze kwibasira umuryango mwinshi, sosiyete nyinshi, abantu batandukanye, abera, abirabura, buri muntu wese ashobora kwirwara kandi nawe bikamugiraho ingaruka ikomeye. Dore ibimenyetso rero biranga iyi microbe vaginale. Hari ukubabara mu kiziba cy'inda, hari ukujya kunyara ukanyara udukari dukeya cyane kandi turyaryata mu gitsina, ukumva urasuherewe cyane. Hari ukwishimagura mu gitsina, hari ukubabara umugongo, hari ukubabara mu kiziba cy'inda,
gushagarira mu mubiri, kumva utuntu tw'ugushagarira mu mubiri tunagiye umubiri wose w'ahantu hose ukumva hafashwe ibintu bimeze nk'amashanyarazi. Hari ukugira isereri, hari ukugira isereri, hari ukuzana udusebe mu gitsina no kunyara inkari zinuka, kuzana ibintu by'ururenda mu gitsina ndetse bifatiriye binuka byahinduye ibara umuhondo cyangwa se umutuku, hari nabo bigera bagatangira kuzana ibijya gusa umukara, amaraso agasohoka asa n'igikara. Hari gukora imibonano hagahita haza amaraso ndetse amaraso afatiriye anuka ameze nabi ahindutse ukundi. Ibi byose ni bimwe mu bimenyetso biranga microbe vaginale ishobora kuba yatewe na zimwe mu ziriya ndwara zigaragara. Ingaruka rero ku bantu bafite ikibazo cya microbe vaginale, ingaruka ya mbere ni ikibazo cy'ubugumba, kutabyara nyine, imibonano mpuzabitsina ku bashakanye, ushobora kurwara kanseri y'inkondo y'umura, ari nayo iherekeza ibyo byose bijyanye no kurwara ibibyimba mu nkondo y'umura. Ushobora kugira ikibazo rero cy'umumaro wanga gufateranira, urwaye kimwe cyane, urwaye kimwe cyane, ukagira kimwe cyane aho ngaho mu matako, amagufa agurira y'amatako yombi agurira, ukajya wumva ari kujomba mu nyama ndetse by'umurayi kumererwa rimaze kuba gikwira amagufa akajya kuzunguruka biragenda bikangiza biza amagufa. Bivuze ngo rero birashobora yuko urwaye vaginali ngwino ishangiye kampani nziza tugufashe, hanyuma tukunganire mu bishoboka ibyo dushoboye. Hanyuma nshuti mukunzi Ishangi Radio TV FM, birashoboka yuko ushobora kutugana bigakunda. Bimwe rero mu byo ushobora kwifashisha kugira ngo wirinde cyangwa se urwanye iyi microbe vaginale, urashaka seleri, hanyuma ushake teyi, ushake na tungurusumu, fata seleri utubabi 6, hanyuma ufate teyi agashami kamwe, ubundi ushyire muri litiro nibura 3 cyangwa 4, hanyuma ucanire mu mazi, urangiza ubundi ahasigaye ukamura ibyo bivanemo, ubundi ahasigaye ubondera tungurusumu udutete 3 nibura, kwa tungurusumu apana ikijumba, udutete 1, 2, 3, hanyuma nurangiza ubundi ushyire muri ariya mazi, ubundi wicare muri amaze kuza kuyazi, hanyuma umaremo nibura tukagufasha 5 kuri 5,
kandi inshuti mukunzi Ishangi Radio TV FM ushobora kudusanga by'umwihariko mu murenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango, aho naho twagufasha hanyuma tukakwakira na yombi. Inshuti mukunzi Ishangi Radio TV FM, reka nkubwire ngo izi ndwara zirimo kwibasira abantu benshi kandi by'umwihariko bashobora gukira baramutse bivuje neza. Kirazira rero by'umwihariko gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye igihe wumva ufite ibyo bimenyetso bimeze gutya, kubera yuko byanze bikunze yaba wowe mugabo ushobora guhangara gukora imibonano n'umugore wawe kandi uzi ko ufite icyo kibazo cyo kubabara muri ubwo buryo twagiye tuvuga bimwe na bimwe bikakugaragaraho. Reka nkubwire ngo birashoboka yuko wowe nawe ari ikibazo ushobora gutera indwara umugore wawe, ukaba wamutera kanseri y'inkondo y'umura. Ufite mukunzi Ishangi Radio TV, Ishangi n'ubuzima. Uyu mwanya twari turimo tuvuga kuri microbe vaginale, ya ndwara irimo ifata abantu benshi kandi bibasiye cyane. Reka nkubwire rero yuko iyi ndwara ishobora kuvurwa igakira. Satani acukurira ko aragasiba gatambukane n'igihe Satani acukurira ko aragasiba gatambukane uri mu
Ishangi Company Limited, iyi ni kampani ikomoka mu gihugu cyacu igamije guteza ubuvuzi gakondo imbere buvuguruye kandi bujyanye n'igihe. Ikora mu turere twose tw'igihugu ndetse no hanze yacyo, igamije kuzamura impano z'urubyiruko zitandukanye, harimo gukina sinema nyarwanda, kumenya gufotora no gutunganya amafoto, kwigisha ubuvuzi gakondo buvuguruye kandi bujyanye n'igihe, kwigisha ubudozi bugezweho kandi mu gihe gito. Tubigisha gutunganya imisatsi, tubigisha gukora amarangi y'amazu, kwandika ku byapa n'imyenda, gukora amasabune atandukanye, ay'amazi ndetse n'amasabune akomeye, amavuta, hand sanitizer n'imigina y'ibihumyo. Wari uzi ko tubigisha gukora n'ibikomoka ku ifarini? Bantu murwaye indwara zitandukanye, diabete, umutima, umwijima, inzoka, impyiko, imitsi, abagabo batagira akanyabugabo, asima, hemoroide, indwara z'imyororokere, amarozi atandukanye, umugongo, kuribwa ingingo, uruhu, amaso, amatwi, guta ubwenge, ubumara butandukanye, imihango idakama n'abatajya mu mihango, nimutugane kubera ko mwese twabatekerejeho. Tunasuzuma dukoresheje mashini, hari na mashine zivana imyanda mu mubiri n'izikangura ibice by'umubiri bisinziriye. Bantu mufite indwara zananiranye ahandi, mutugane kubera ko tubakoraho rikara. Ishangi Company Limited kandi bafite ishuri ryiza ribigisha ubudozi, film making and film production, riherereye hafi y'ibiro by'umurenge wa Ruhango, hakunze kwitwa ku kizu cy'abarundi, munsi neza urusengero rwa Methodiste Libre. Ishangi Company Limited kandi yabashyiriyeho Ishangi Radio TV, aho mushobora kwamamariza ibikorwa byanyu. Banyenganda, bacuruzi, banyamahoteli, namwe mwese mwikorera utwaye mushaka kugaragaza ibikorwa byanyu, nimutugane tubamamarize kubera ko umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanyina. Mwatwumva mwanditse Ishangi Radio TV, mukabana natwe mu biganiro byacu byiza. Mwadukurikira kandi kuri channel zacu zitandukanye, Ishangi TV, Ishangi X TV na Ishangi Focus TV. Mwatwandikira ku rubuga rwacu kandi ari rwo ishangi.rw. Mwanadukurikira kuri email yacu cyangwa mukatwandikira ariyo ishangicompany@gmail.com, cyangwa mukaduhamagara kuri 078 54 08 252, cyangwa se 0722 50 Menya byose byo kwa muganga. Ishangi Company Limited.